Sevdalinka u srcu. Sevdalinka u srcu. Dragi i cijenjeni gledaoci, pozdravljamo vas iz našeg studija obiteljske televizije Valentino. Ovo je jedinstvena prilika da oživimo našu emisiju ponovno i da se družimo u serijalu Sevdalinka u srcu. Uz ovaj divni orkestar, ansambl Akustiko koji će da prati naše goste, oni će biti mnogo dobri, raznovrsni, sa divnim pjesmama koje će da pjevaju za vas, a vi ćete da uživate zajedno sa nama. Večeras je sa nama jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih interpretatora narodne muzike i sevdalinke konkretno. Ogromna nam je čast i zadovoljstvo što će nam svojim pjesmama otvoriti serijal Sevdalinka u srcu i ovu našu prvu emisiju. Toplu dobrodošlicu ja želim večeras našem divnom, darovitom
neponovljivom Feridu Avdiću. Dobro vam večer, Feride, i dobro nam došli. Dobro večer i želim da pozdravim sve gledalce Valentino televizije. Hvala. I normalno da pozdravim vas sve u studiju. Moje Hvala. kolege bit će i kasnije valjda u idućim emisijama. Naravno. Znači, drago mi je i čast mi da sam večeras god i da otvorim tu prvu emisiju. Sve Dalinka u srcu, ja sam ovdje dosta puta gostovao u raznim emisijama, tako da sam ovdje kao domaći. Tako se i osjećate, naravno, opušteno, i mnogo nam je drago što ste nam izdvojili svoje dragocjeno vrijeme i da nas počastite večeras i sve naše gledalce svojim divnim glasom, divnim pjesmama. Ah meraka u večeri rane sastala se družba akšamlija u šljiviku pod Beharli granom. Rahatluku nigdje kraja nema, gdje Fazila mezetluke sprema. Od sevdaha i behar se kruni u čašice pune šljivovice podvriskuju akšamlije rane. Dođ Fazila, mladosti ti tvoje, natoči nam biser suze svoje. Bez sevdaha
Sevdalinka u srcu. U prvom redu pjesma Ah Meraka. Vi ste čovjek od Meraka, to svi znamo i njegujete sigurno Sevdalinku dugi niz godina. Jeste, kako nije, recimo ta pjesma kaže ja sam čovjek od Meraka, a ima i ta pjesma što je Safja snima, ja sam čovjek od Meraka i Sevdaha, a posebna je pjesma Ah Meraka u večeri rane, to je baš jedna nostalgična pjesma koja se uvijek pjeva, eto koliko je sad godina prošlo od te pjesme, ja ni sam ne znam, ali uglavnom uvijek je, ni ona ni u ritmu, nije ni ona u nekom stilu brzom. Uglavnom to je baš za, što kažu, i stila, ištah, sevdah, ljepota. Znači ljudi se opuste, uživaju, sjede u šljiviku pod Beharli granom, znači veoma slikovita. To prilike, ljeto bude prilike tu možda tamo april, maj, juni, zavisi kad koja da, biljka tematika cvjeta. je zaista onako baš sva u Meraku, Jest. a sigurno da nema ni jednog vašeg nastupa, da kažem, gdje se ta pjesma ne pjeva konkretno. A traže ljudi koji vole sevda, ima i dosta. U Bosni i Hercegovini, evo koliko god puta negdje gostujem, opjevam oni svojih 10-ak pjesama udarnih od kolega, nešto tamo vamo, ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači to je znači to je Bosna. A i ljudi koji su recimo vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevda, oni su baš nostalgično vezani za Bosnu. Iako je sad to sve blizu, neki ljudi koji su dalje recimo tamo preko okeana, onda oni još su veću želju imaju tako za pjesmom. Da čuju takve pjesme, jer nije lako biti daleko od svog rodnog kraja. Ne dolazi se toliko ni često u našu državu i vraćaju se situacija. polako svi, ja mislim da će se ubrzo vratiti svi. Imamo naravno slučajeva gdje se ljudi vraćaju i iz Amerike, Australije, zaista diljem svijeta. Opet dolaze u svoju Bosnu, željni svoje Bosne, željni Sevdalinke. Tako da, Feride, šta vi mislite, da li čovjek mora da bude zaljubljen da bi u stvari shvatio poentu te pjesme Sevdalinke, naše tradicionalne, koja u stvari nosi tu jaku poruku ljubavi, čežnje, bola za neuzvraćenom ljubavlju i tako. Mora li čovjek da prvo bude zaljubljen da bi to osjetio? Pa svaka, recimo, zemlja na svijetu, država ima svoju pjesmu, svoj način interpretacije nekih pjesama, ali u Bosni i Hercegovini to je Sevdalinka. Znači ona je oduvijek, čovjek može biti zaljubljen, ali ne mora da voli Sevdalinku, znači on je zaljubljen u Sevdalinku. Tako je, ja sam mislila čisto onako da je osjetio ljubav u životu, a pogotovo kad se zaljubi u pravu osobu, ona Sevdalinka ide ko halva, što bi rekli. Dobro ste to rekli, odlično, to je naš Ferid. Jest. Dakle, idemo da pjevamo, Feride, pjesmu po vašoj želji, sve su lijepe za večeras, stvarno ne zna se koja je bolja od bolje. Jest, idemo. Idemo, Akustiko Ansambl. Pokraj vrela mošćanice, pesma platno bijeli i pogledom vragolastim mehlem duši dijeli i pogledom vragolastim mehlem duši dijeli.
Dalinka u srcu. Dragi Feride, mene žarko interesuje kako su u stvari počeli ti vaši prvi susreti s orkestrom. Tada ste, kako ste mi u našem neobaveznom razgovoru rekli, imali 19 godina. Naravno, šetali ste kao i svi drugi momci čaršijama sarajevskim i po našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Konkretno, na Iliđi je bio restoran, ne znam da li danas radi, Topola. Topola restoran radi jedan dio tog nekad impozantnog restorana koji je bio baš muzički centar zbivanja na Iliđi. Baš tu je raskrsnica jedna. Da, dobro poznata Za Iliđa. Bosne, za Hrasnicu, tu su bili uranci u Hrasnici, recimo. Da. Ljudi su uranili, to je bilo 1. maj uranak, onda su Kako kaže ona pjesma, ja uranih jutros rano, i to ja prije jutro sabaha. malo došli u Sandžak i Sandžaka, tamo vamo. Uglavnom, moja veza sa muzikom datira još od davnih godina, recimo kad sam dijete bio, volio sam... To nas također zanima, a vjerujem i naše gledalce, kako je to sve krenulo, od koje godine ste? Kao mali sam uvijek nešto pjevao, slušao sam na radiju Zajma, Sapeta, Himzu. Tadašnji radio Sarajevo, radio Beograd. Jeste, tad se pojavio i Šaban neki 68. 9. godine, ja sam dijete, tad imao sam možda 7-8 godina. Uglavnom, a i slušajući moju Nenu, ona isto znala da pjeva to od majke majka. I onda sam ja to nešto ljuljačka na orahu, ljulja se po čitav dan pjevaš. Isto sam to radila. I onda je to bilo baš onako, onda kako vrijeme ide u školu, kad se ide u osnovnu pa u srednju, pa onda čovjek nešto gleda šta bi krenuo, kako bi išao dalje. I to se slučajno desilo. Na Iliđi ja sam prolazio pored te kafane, tu su Ibro Magavić svirao sa svojim orkestrom. Ja sam skupio hrabrosti da uđem i direktno njega da pitam, mogu ja zapjevati jednu pjesmu. Ta želja vas je vukla, sigurno. Hajde, kaže, zapjevaj. I ja ustajem i otpivam, tačno znam koja je pjesma bila, Lijepi dani mog djetinjstva. Je, predivno, I onda su publika, nešto im nije jasno bilo. Zbunjeni su bili sigurno. Aplauz se prelomio tad u to dole, ali ja sam imao tad samo neki glasić, to nešto malo. I onda kasnije kad su oni već publika ovo, pa onda dođe taj čovjek iz restorana, glavni taj gazda. Odmah ti mogu ovdje da pjevaš vamo tamo, onda smo napravili tu. Odlično, dobili ste tako ugovor sa tadašnjim Ibrom Mangafićem. Ovdje spomenem Ibro, baš to je čovjek koji mi je valjao dosta u životu, Allah rahmetila je on. Allah rahmetila, tako je. Čovjek imao vize, evo i dan danas se njegove pjesme pjevaju poslije 40-50 godina. Svi pjevači su pjevali njegove pjesme. Da. I Hanka i Meho i da ne spominjem sad, bio je tad i Meho Hršćimo neke pjesme. Idemo slušati narodnu muzičku numeru.
njim pristaje brat mu Alija, za njim pristaje brat mu Alija, brate Alija, pazi mi djecu, pazi i moju, kao i svoju. Kad svojoj djeci krojiš haljine, kad svojoj djeci krojiš haljine, skroji i mojoj, kao i svojoj, nek se ne pozna da su siročad. Sevdalinka u srcu. Sad me samo zaista zanima taj period, vi onda odlazite kod korepetitora, aranžera kao što je Jozo Penava, jel tako? Jeste. Korepetirate i znam tačno da ste nam pričali da vam je Jozo Penava pokojni mnogo pomogao. Kod njega ste učili, Jeste. sa njim korepetirali i faktički se oblikovali muzički. Kad sam radio u tom restoranu, onda normalno trebalo je to da se nadogradi taj glas koji ti je Bog dao, da ga malo, mislim, se digne na neki veći nivo, da se to usmjeri u Tako pravom, je, vokalna tehnika i sve putu. ostalo. I onda tad je bio harmonikar Bajro Ređić, Allah rahmetir, i on je svirao odlično, on je bio maskota i lidžija, a usput i toliki znalac muzički da on bio, I divno je pjevao. čak bi se mogao nazvati etnomuzikologom, on je znao stotine pjesama. Sevdalinki, Svirao da. je i frulu i harmoniku i svašta nešto radio. I gledali smo ga u Meraklijama, Jeste, vrlo na često, Meraklijama. tako je. I onda sam ja rekao, ja sam prvo njemu plaćao te časove neke bajri i onda sam, ne znam, neko mi reče, pa što ne bi očeo ti kod Joze Penave. I onda ja odem, pozvonim na vrata, to je bilo Hasana Brkića ulica, čini mi se ovako nešto. I tu su stanovali Zajm i Pa Jozo kuće Penava. bolje od Isto je toga. I Odlično. tako čovjek me primio fino, kulturno, onda sam ja vidio da je to čovjek koji je stvarno, mislim, neponovljiv, i dan danas se pjevaju njegove pjesme. Njegovo znanje je bilo neprikosnoveno, jer čovjek je, recimo, pamtim neke detalje, to je toliko bio čovjek koji je sve zapažao. Svaku ja ulazim, sitnicu, recimo, sve što je bitno. I sad kad nešto probamo, vokalizu radimo, on je u drugoj sobi tamo za klavirom, a ja iz druge sobe on meni svira ton, ja ga ponavljam tamo. I tako da mi je to dosta valjala tako repeticija, kao i disanje, kao ostalo sve. I pamtim jedan detalj isto, ja otišao u WC, završim tamo sve i vidim on ulazi u WC. Da provjeri da li sam ja to ostavio sve kako treba, čisto, da ne Znači da je bio onako baš Znači onda on kaže, vidi perfekcionista. se da imaš kućnog odgoja, da si kulturan momak, da si Da. čist, da je sve u redu. I to su neki detalji koji ljudi stari gledaju. Isto kao pjevačevi, kad sam tek počinjao, Sigurno. Meho, Zajim i tako dalje. Oni su bili ljudi kod kojih si mogao naučiti sve. I odijevanje, i čiste cipele, i frizura, i bilo šta. Da. I nekašnjenje na Potabijatu, što bi turneju. se reklo. Ko kasniš na turneju, neće nikko čekat. Taksi pa stigne autobus. Tako je. To su neki detalji Divno. koji danas ne znam, ostalo u vama, nikoga ne vi ste kudim te ja, navike i dalje. nego govorim neke stvari jer ljudi uvijek pribjegavaju nekim lošim navika. Ne kažem ja to sad, nikoga ne ocrnjujem, Da. ali recimo sad izađe čovjek, to su možda sad stilove koji su nametli neki kako im je lakše da rade. Da. Poderane farmerke,
kosa Da, neuredna. to je sad to moderno doba, Mislim, drugačije i svako ne vrijeme kažem nosi ja, svoje ima vreme. svaki, ta publika ima to, ali ne može biti ako mu nije oprana kosa da izađe na televiziju. Tako je, slažem se. Ipak Ne se mislim mora da me ko ne shvati pogrešno. imati poštovanja, pogotovo prema pjesmi Sevdalinci. Jeste. Tako je, Feride. Znači, to su u stvari ljudi koji su vam zaista pomogli i koji su vas nema šta. oblikovali kao pjevača. I onda još nešto. Sada Nije ćemo... bilo te sujete neke, recimo, ja sam 4. snimio pjesmu Tvoje oči plave u studiju Omera Poobrića i Ibrine su to sve pjesme i to je već bio hit. Pjesme se i Tvoje oči tako plave danas pjevaju, snimaju Ja pravim naši mladi turneju pjevači. i pitam sad Mehu da li bi bio gost. A Meho zvijezda na zvijezdama. Što ne bi. Odlično, Pa isto odlično. i Imzo Polovina. Isto tako, to su veliki ljudi. Iako u nekim gradovima oni zadnji pjevaju. Da, ali vi Ali ste nema imali tu sreću sujete. da u to vrijeme kada Jest. ste vi počinjali, puno je bilo ljudi od kojih ste mogli naučiti, koji Jest, su vam pomagali i zato ste vi danas takvi A kakvi dosta su jeste, a ljudi, Bog vam je dao ovaj, talenat. Dosta su, i u našoj branši su ljudi sujetni. Ja volim nekoga koji dobro pjeva. Ja ga sašam i drago mi da pjeva dobro. Meni je muka kad vidi nekoga izađe koji se nešto bori, a ne zna. Da. I onda mi bude krivo i da kažem, pa što izađeš ako ne znaš to nešto. Ja ne bi izlazio sada da pjevam neke, Da, recimo, mora se zabavne ili mnogo. da kuham nešto ako veze nemam ništa. Mnogo se to, tu treba Ja. raditi oko muzike, godine ja. su rade za svakog pjevača i za vas, i za Ne može mene, svak i sve za znat. svih. Imaju baš trase koji me Tako to je. znaš i to radi. Tako je, Feride. Evo, idealna prilika da nam pokažete na jednoj dobroj, narednoj Sevdalinci upravo to što njegujete cijeli ovaj život svoj Može. u vašoj karijeri. Ansambl Akustiko za vas, dragi gledalci. Jednog divnog dana u Mostaru gradu vidio sam kršnu Hercegovku mladu. Kršna i lijepa što uzdahe mami vatrenog pogleda i grudi pomamni. A u predvečerje kad se svjetla pale, kad pružaju miris ruže rasvjetale, od sebe da majko sva mi gori duša, dok Neretva tiho šumi i pjenuša.
zvezdanog sjaja, ništa se ne čuje osim uzdisaja. Sve to moje oči gledaju i plaču, zarobljena srca kako tiho šapću. Kršna Hercegovka moga oka zijena ostaće za uvijek nježna uspomena. Kršna Hercegovka moga oka zijena ostaće za uvijek nježna Sevdalinka u srcu. Feride, obzirom da ste vi čovjek koji zaista iza sebe ima mnogo hitova, to su milijunski tiraži, recite mi šta bi preporučili ovim mladim današnjim pjevačima, kako da krenu u karijeru, je li teško napraviti danas dobar hit? Da li je to bilo teže u vaše vrijeme ili danas? Mada se evo i vaše pjesme, svjedoci smo toga, prepjevavaju sa novim aranžmanima i tako. Je li bilo teže vama tada napraviti dobar hit? Jeste imali puno tih ljudi oko sebe? Pa ovako da kažem, ja sam u produkciju to i sve ostalo. Sam u to vrijeme počeo da radim, ja nisam oko toga ništa razmišljao, da li će biti nešto. Tu je bio kompozitor Ibro koji je to sve radio, ja sam samo trebao da slušam odradi i da otpjevam i da idem na turneje gdje treba ići. A sve drugo ja nisam drugo ništa radio. A za ove sad mladima šta bi njima preporučili? Ne treba njima nikakav savjet, oni su već sve znaju. Oni su već u šemama, oni su u televiziji koji milioni ljudi gleda. Mediji, društvene mreže. Ima odličnih pjevača. Mislim i mladi i njeguju sevda. Ne mogu sve pobrojati te mlade koliko dobro pjevaju, koliko ima potencijala i kvaliteta. Koliko ima dobrih pjevača. Tako recimo, je, slažem se. Ibro Bublin ima iz Sarajeva, ima mislim, Alma Subašić. Kako da ne. Onda Azra Husarkić, pa ima Elma Hadžić, pa... Što mladih momaka, što mladih djevojaka. Da nekoga ne izostaje, jer puno ih je koji su stvarno zavrijedili pažnju i odlično pjevaju. Ne treba im nikakav savjet, jer oni su već vukovi. A učili su upravo od vas? Učili su od mnogih mojih kolega, neko možda i od mene, ali uglavnom su na pravom putu i ja kad ih slušam, znam da oni su to, da oni znaju pjevati. Mislim, to je neupitno. Slažem se. Recite mi, šta bi im preporučili? Da li da ostanu na polju sevdaha ili da budu svestrani u muzici? Mislim, u našoj branši svi su pjevači manje više svestrani. Imaju svoje hitove koji su zabilježili, onda pjevaju sevda po potrebi, mislim, ali imam jedan savjet od prije kad sam ja tek počne pa kaže meni rahmetli Meho, samo kaže pjevaj sevdalinko, vićeš koliko ćeš biti cijenjen. Ja možda i nisam nešto to toliko ni radio, ni pjevao sevdalinko, uglavnom sam pjevao sve i svašta. Da. Ali sevdalinka imam arhiv iz snimaka dosta u televiziji Bosne i Hercegovine i to sam vidio da stvarno ljudi čovjeka cijene kako pjeva taj sevdah, jer ne može svak pjeva sevdah. Ima dosta, da ne zaboravim, sad ima Safet Bučo iz Gorada, ima Zanin mali iz Sarajeva, on je u stvari već kustos muzeja. Mnogo novih mladih nada koje ćemo i mi ugostiti. Muzičari vrsti, ima harmonikar Damir Galijašević, ima Mamer Kebić, eto pa muzikologi to. Mislim, ne mogu sad ja da se sjetim svega u ovom datom trenutku, ali uglavnom
Bosna Ali Sevdah neće izumreti, neće, obzirom da Bože imamo mlade sačuvaj. nade. Bosna ne oskudijeva ni u pjesmama, ni u pjevačima, ni eto, Postoje raznorazna udruženja koja imaju razne također udruženja. baštine, da kažem, i čuvaju našu tradiciju, što kroz folklor naše. Jeste i to je stvarno Što kroz milina gledat kad pjesmu. se dođe, imaju razne folklorne grupe koji pjevaju, pa onda imaju pjevači amateri, pa i to je draž neka da se prisjeti čovjek kad je Tako je. svak bio u početcima i kad je pjevao amaterski, ne Naravno. profesionalno. Znači, Bosna je uvijek i Hercegovina, da ne zaboravim. Znači, Bosna i Hercegovina je rasadnik talenata i pjesme i ženskih vokala i muških vokala. Znači, Jeste. To su zaista mnogi poštujem pokazali, svi smo se svakome uvjerili. želim da nađe pravi put i svakome zdravlje i sreću, da Tako nikad je. nikome nisam bio zavidan i ljubomoran i to je ono što uvijek treba svi da rade. Znači, onaj ko pjeva, super, onaj ko ne pjeva, pa pomozimo da nešto i on nauči. Upravo to. Uglavnom, Činiti dobra djela, treba tako biti- je, Feride. I treba biti zadovoljan prije svega sa sobom. Željeti sebi dobro i drugima Jeste, pa sigurno, i to. Sigurno. Recite nam koju ćemo pjesmu sad, hoće li to biti Gonđe Ružo? Može Gonđe Ružo. Eto, lijepa pjesma, meni se mnogo sviđa i pjesma Razbolje se šimšer list. pa I Mehmeda to majka budila, pa O, onda to je baš Tazna onako. zora, pa Tako je. onda kiša bi pala, pasti ne može. Tako je, kažem, tako da, evo ponovno sve ste bolju od bolje Sevdalinki izabrali za ovu našu emisiju. Dragi gledalci, na vama je da uživate, idemo slušati narodnu muzičku numeru. Gonđe ružo u zelenom sadu, lijepo li mirišeš u hladu, ljepše nego sav bosiljak rani i zumbuli rosom pokapani, ljepše nego sav bosiljak rani i zumbuli rosom pokapani. Gonđe ružo u zelenom sadu, lijepo li mirišeš u hladu, zaman ružo, ja te neću brati, niti brati, niti dragoj dati. Zaman ružo, ja te neću brati, niti brati, niti dragoj dati. Moja draga, i nehaj je za me, niti haje, niti
garama, što je mene ostavila sama. Ne pobjegla od moga harama, što je mene ostavila sama. Sevdalinka u srcu. Feride, recite mi molim vas, da li vas više prepoznaju po novokomponovanoj muzici zadnjih godina ili po Sevdahu? Pa normalno, poznajem me više po novokomponovanoj muzici, to su pjesme Tvoje oči plave, Bilo je lijepo i tebi i meni, Dijana ljubavi. Je li to vaša lična karta, Jeste. Dijana ljubavi? Hej ciganko Vragolanko, Izađi mala, pogotovo sad ovih zadnjih godina je ponovo doživjela fantastičan uspjeh. Evo, svugdje me zovu da se radi, da se pjeva baš u vezi te pjesme Izađi mala. To je za sve generacije i svadbe i rođendane. Kako da ne, kako da ne, mnogi su je i prepjevali, ali Ljudi vole te stare hitove i moje i od mojih kolega i normalno to je dobro kad se stare pjesme ponovo vrate jer ne može se više napraviti trenutno neka pjesma na bazi jako je teško. Dosta je sličnih Jako je pjesama, teško. sličnih glasova, sličnih Aranžmana, Jeste. onako da kažem tekstova Rijetko koji nemaju koja jaku uskače, pouku. Sve su na isti skoro kalup sad. Ali eto, treba gledat. Ali Sevdah je nešto što je naše Pa nema, Sevdah je Sevdah. nacionalno blago i dok pjevamo Sevdah imat ćemo i tradiciju, sve će to da bude Jeste Ferića i vrćenje upravo to. raznih. Upravo to. Znači, Feride, faktički Sevdalinki ste vjerovatno i snimili jako mnogo za arhiv. Pa jesam imao dosta Sevdalinka, ali treba iznova raditi, snimat. Tako Jeste možda u planu da uradite jedan album samo Sevdalinki, pošto vi zaista Sevdah, ja moram to da kažem. To rijetko se sad radi da se snimaju ti čitavi albumi, kad ima sve na CD-ovima, na šta ja znam, to se odmah pušta u eter i tako, te društvene mreže, YouTube-ovi i tako dalje. Znači, album se može za svoju dušu neki snimiti, ali mislim uvijek čovjek klikne i nađe pjesmu tu. Da, a bilo bi zaista dobro, obzirom da vi to je stvar zaista... kuće, recimo, za koju se snimi, to je njihovo da izda, ja mogu snimiti tamo, pa nek onda oni naprave, pa nek izbace neki desetak pjesama. Vi stvarno Sevdalinku izvodite na onako autohtoni način, Pa trudim se da otpjevam starinski, što bi se reklo. što bolje i što sličnije kao što se nekad ona pjevala, iako su nedostižni. I Himzo, i Safet, i Zaim, i ostali, i Beba, i Zehra, i Zora, i šta ja znam, Hanka. Ali ste vi uprko svemu tome izabrali svoj stil, odnosno imate prepoznatljiv glas, svoj stil, svoje hitove, kao što ste baš malo pripomenuli i za Hanku i svi su oni bili onako individue po boji glasa, po stilu. Specifični glasovi sami za sebe. Nisu se mogli zamijeniti. Kad se god pojavi neko od njih, zna se ko pjeva. Tako je, čim se čuje glas odmah znamo da li je to Beba, da li je Zora, da li je Hanka. Hanka nam evo i danas dan i ona će nam naravno biti gošća. Biće nama je stvarno drago što ste vi. Ja se radim da je čujem opet. Kako da ne i tako. Idemo dalje, još jedan muzički pozdrav, dragi gledalci. Za vas, naš Ferid Avdić. Razdolje se šimšir list, pod penđerom lijepe magbule. Razdolje se pa od tuge požuti.
magbulom, do korijena sav sam ogrezo. U suzama sevdah jada golemo. U suzama sevdah jada golemog. Ne plač više, djevojko, svaki momak može biti tvoj. Ne plač više, već me zali vodicom. Već me zali vodicom. Sevdalinka u srcu. Feride, obzirom na vaše brojne hitove, recite mi koliko imate poziva evo u zadnjih nekoliko godina, je li to sve više ili vi nekako birate gdje ćete pjevat, ne želite da se puno umarate možda, ali znam da poziva ima sigurno. Ima poziva iz BH i svih susjednih država i vani, ali uglavnom biram, ne ide mi se baš svugdje, ne ide mi se recimo sad u Ameriku, Kanadu, Australiju, to sam bio po 20 puta svugdje. Znači ovdje gdje je bliže čovjeku i doći i otići, uglavnom ima poziv, ne žalim se, uglavnom i ne trudim se nešto puno da sada ja svaki poziv odradim, koji mogu fino da odradim i da sve završi lijepo i tako dalje. Odlično. Jer čovjek kad je mlađi, on je onda imao i želju i da upozna svijet i da sve vidi i da svugdje ode i tako dalje. Vi ste toga mnogo vidjeli do sad, stvarno svoje bogate karijere. Dobro, meni je sasvim dovoljno da se lijepo radi, da se uživa, da se naprave neke fini koncerti, fina atmosfera i tako dalje. Tako je, puno ste godina učestvovali na festivalima raznoraznim i liđa, osvajali raznorazne nagrade. Pa bilo je recimo... Mnogo hitova i sa tih festivala. Prva liđa je bila 83. godina kad je svirao Ismet Alabegović i Šerbo, pjesma Ljepoca sa Baščaršije od Ibre Mangafića. Tad sam bio najuspješniji debitant. Tad je Mohamed Mojkanović pobjedio s pjesmom Emina. Emina, da. Ja sam bio veoma zapažen i bila je tu neka kao... Trebala je biti nagrada publike, ne znam šta je bilo, nešto je bilo. Sad nisam oko toga baš bio 100% siguran šta je bilo. Neke su bile uglavnom nešto se nepravedno možda završilo. Bilo je festivala na Goraždom Lukavcu, recimo sam pobjednik bio Lukavac festival 96. godine. I sad mi recite samo koja je to divna pjesma. Da. I još dosta tih festivala manje više zvučnih, uglavnom ne mogu se sjetiti sad ni baš previše. Gdje god dođete bili ste zapaženi, odnosite nagrade, prva mjesta. Kao i pjesma Bilo je lijepo i tebi i meni. Puno hitova, kako da ne, veliki hit. Ja moram samo da ispričam jednu anegdotu, pošto su moji roditelji iz Foče rodom i jednom prilikom jednog ljeta, kada smo mi išli na ljetovanje, otac je, tada su bile kasete. To je bio album Izađi mala, Hej ciganko, vragolanko, vaši veliki hitovi. Tako da je otac imao puno tih kaseta, svakakvih, i mi smo to mijeli. Međutim, kada smo stali negdje da odmorimo, auto je bilo na mnogo jakom suncu,
tako da su se kasete bukvalno istopile i samo je ostala Feridova kaseta. U kasetofonu. Tako je, u kasetofonu koji smo mi stalno onda vrtili i u odlasku i u povratku i bukvalno sam tada zapjevala, odnosno prepjevala sve vaše pjesme, naučila ih i zavoljela. Jel mu dosadilo to bilo? Pa nije starom, pošto on jako voli bas inače kao pjevača i to, pored ostalih drugih te generacije vaše, jel? Ali mama je rekla, nemojte, molim vas, više imali išta drugo. Ja kažem, mama, ja sam sve pjesme naučila. Tako je. Feride, što slušamo u nastavku? Ima tu još pjesama kao što je Razbolje se šimšer list, pa koja nam je još ostala? Sve smo spomenuli. Ima jedna, da. Razgovoru, znači, dosta je pjesama bilo. Sad nek nešto bude i da nismo spomenuli, nek nešto iznenadi naše gledaoci. Tako, i mi ćemo samo reći gledaocima novi muzički pozdrav. Jeste. I naš Ferid Avdić i vaš, svakako. Čardak sagraditi, na čardaku sjesti besjediti, sjesti besjediti. Svati ružo moja uspomeno mila, haj sto put sam te suzama zalila. Ljubeć oko garavo i plavo, a ne
čekalo. Ljubeč oko garavo, garavo i plavo, a ne znado šta me je čekalo. Znaš li, ružo moja, kad sam te sadila, haj garavo sam oko zavoljela. Okusila čemera, čemera i meda, pa se srce umiriti ne da. Okusila čemera, čemera i meda, pa se srce umiriti ne da. Plavo me je oko pogledalo, majko, haj dok se nisam zaljubila jako. A kada sam ljubila u najvećoj mjeri, i plavo me oko iznevjeri. A kada sam ljubila u najvećoj mjeri, i plavo me oko iznevjeri. Sad mi zbogom ostaj, ružice rumena, haj ljubav nam je svu sreću odnijela. Na mom srcu ružice ostadoše rane, a na tvom se osušile grane. Na mom srcu ružice ostadoše rane, a na tvom se osušile grane. Sevdalinka u srcu. Feride, nakon ove divne emisije, nakon ovih lijepih pjesama vašeg slavojskog glasa, meni ostaje samo da vam se od sveg srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim što ste izabrali, odnosno odvojili svoje vrijeme dragocjeno da nam se predstavite, da nas počastite svojim glasom. I ja iskreno se nadamo da ćete nam se ponovo odazvati, a jednostavno Sevdalinka je nešto što nikad ne prestaje, nikad ne iščezava. Vi ste nam to donijeli na najljepši mogući način. Hvala vam mnogo. Bilo mi je zadovoljstvo i normalno, Valentino je naša televizija i uvijek ću rado odazvat pozivu. Želim vam svaku sreću i sve najbolje, živi bili i do sljedećeg susreta. Hvala lijepo, drage Feride, zaista smo uživali, kako mi, tako i naši gledaoci. Ako Bog da, vidimo se nekom novom prilikom, mi vam želimo puno zdravlja, sreće, dosta dobrih hitova, nastupa. Hvala također. Dragi gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u prvoj emisiji Sevdalinka u srcu i mi se gledamo svake srede u 20 sati. Da zna zora, koju dragu ljubim ja. Aj, ne bi zora, nikad pusta svanula. Aj, ne bi zora,
Danju, noću, noću, danju, u mehani sjedim sam, a ja u zoru, a pred zoru, tužan kući idem sam, a ja u zoru, a pred zoru, gorke suze lijem ja. Danju, noću, noću, danju, rujno vino pijem ja, a ja u zoru, a pred zoru, svojoj drago idem ja. A pred zoru svojoj dragoj odoh ja. Sevdalinka u srcu.